bilo je talentiranih, netalentiranih, ali uvijek je glumac koji daje sve od sebe, koji sve napravi za film, televiziju i kazalište. Ajde, ne bi ja želio pričati o tome jer ja sam pred kraju svoje karijere i to je to, ali da znaju ovi mladi glumci kojima oni sole pameti, pravi ih popularnim pred ljudima. Nije to ljudi nikakva popularnost, to je najgore smeće na svijetu. To je grozno što ljudi odlaze iz zemlje zbog nedobivanja posla, zbog tih stvari. Ima dosta krađa u politici, u privredi, u svemu tome, to mora tome stati na kraj. Evo sad da ne pričam o njima svima koji su pokrali pola Hrvatske. Zbog toga ljudi odlaze, dakle zbog primanja, zbog plaće, zbog posla, ali postoji jedno drugo, sad se u Osijek se već vraćaju liječnici, neki ljudi se vraćaju iz inozemstva i tako da će to potrajati neko vrijeme pa će se jedan dio od njih i vratiti. Pa za mene uvijek sekunda ova mi je najbolje vrijeme, najbolja stvar na svijetu je ovo sad, trenutno sad što mi radimo, odnosno poslije toga, kad dođe poslije toga, bit će ponovo sada. Dakle, sada mi je najbolja stvar u mom životu je sada, trenutno. Pa rekao bi da je teatar jedini izvor iz kojega potiče i film i televizija. Teatar će ostati zauvijek, film i televizija to nije prolazno, to je ipak tu, nažalost na filmu se donekle radi kako treba, ali na televiziji to je, neću reći ništa, evo, to sam htio reći, da paze na svoju karijeru, jer karijera se stvara postepeno. I to je jedino što bih preporučio, da ne misle o svojoj karijeri, karijera dolazi sam po sebi, ali da paze na nju kako će izgledati i zbog čega će on to raditi. Kako ono kažu, za dobra stara vremena. Ja. Gute alte Zeiten.